Mayamba Kurumjeri, Impact TV na paring nang nasandok cheriba Khangminashi Manipur gi thorom sibu mijeng tabiriba mayam puno po hanu makada kanal sambanduram na tram nok chiri ngasi su miyam gi damakta yamna special loiba topic amaga loina yamna special loiba guest amakha koina pudra lakcheri. He is an author, he is a columnist, and he is also an ambassador in United Nations diplomatic session of the best diplomat. He is also now currently in association with University of British Columbia. So ladies and gentlemen, without further ado, please welcome Mr. BIRKARNELZELZIT THIYAM Founder, Sailor.Immigration. Welcome to the show. Thank you so much, brother. BIR profile some you're an author, you're a columnist, you're also an ambassador in United Nations diplomatic session of best diplomats, and currently also you are associating with University of British Columbia. Plus you're also an entrepreneur. Not true. Some high level jack of all trade, master of none, BIR consider matangs that redefine you can be a lot of many things like that. And right now, quite the gay say Sigumba institution, Sailor.Immigrations have an institution, Hangdo product and young aspirants, sings some job seekers, mayam, they give visa, and the Tanbangam, the Vadugumba Muyams have the beer. Guide to be a can't hide dreams mayam do mapum fahan biba adugum bagitaw am to we sige mayam se punna komsan jarakanda hanamakada effective ina. Thank you so much Bir Haizege. Thank you so much, brother. Yamno Haizebe. What is a hudok point have the Inozic profile Miamakakti Bir gi patok sagreko. Adubu Sigi profile mayam say in a king's room matam da patok room matam have I want the curiosity amakasum build up torque like that. Han bada beer the gear queen a kansaning with a beer gi magi educational qualification. Kadai kadai the tambir cake, kamina hobby the have the han have you. Okay. Brother. Thank you so much, Impact TV. Qualification makata as a jingaida, say brother Nai, Matanga Panji profile, ma'am, the Manunda. Biggest profile, biggest achievement, high Mataragadi. I'm one of a trained failure, Makakne, like life say. I don't fail or like a lie. Although biggest achievements a byproduct when July, Kiju Kirakte, fail over say, Yamna Tino. Biggest achievement I profile is quite the fail again the medium Kaksway. Adu Kidi Suki Kirakte. Next class 12 of days hanging school in Fal, Manipuri Pangai Gizeda, Ibu made my Pangan be there, military school in I guess Khangna or Punate Yamna Pangam Jamsam Angama Martadum Dinargalak Panaduna Adudadu my first mid my Pangi was a signing school class 12 of Pangsari Adumatunda. Is a Canada Algon Queen College and other I give bachelor's lesson Jare Chang Badi advanced diploma advanced Chang and then Azikti Matang higher studies at University of British Columbia Taujari Adugang side profile Mayamda Panbigiba as an author I being as a part of my career I expressed the national papers Karada the international papers Karada Swadum I Bagilamda, I Bakutanga, I more from Doctor. I Kashu Haina, Kang from Doctor, but in Natsa de Dubo. Some being I digi, how up the qualification ga, I plug I journeys mixed or Kanda. I know quite the gi Pamjava and quite the Haitadi saying, Hoy, Yingabo the Mamlagani, I palm the Vazum Amlagani, Palm Bazum Amlamgani. Dum Hosea Pami, Kangush, no, Palm Tosi, Adubu. Hingubanina Adubu Maliam Jahate, I don't contribute to Ramgit as ours. Some highway or Kalun Lakmatam, the Aze, Kaida capable or yes, some Tirapumatam, the Aze, Aigi Oiba, Wari Machamasa Singze, through my columns, through my speeches, through my books, I don't contribute to Wopams, I do the Aze, to Matangi Matungina, being I detected Torpaduna, is a class 9, and I the Eva Hauser, but full fledged class 12, and I the Hauser, and then I was a columnist, Sangai Express given as always, Aduga, Larek Sukarai, Izere, novel, Aitaraigi, Oiba, Wakaloni, motivation, me on the Matin Pangwa, me on the Puning Tauna, Handanaba, High was Asum,
ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯔꯒ ꯆꯤꯡꯈꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯤ ꯅꯠꯆꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯒꯟꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯃꯈꯥꯗ ꯏꯟꯈꯠꯄꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯏꯖꯕꯩ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯩꯔꯦ ꯈꯪꯉꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯄꯤꯕꯗꯤ ꯅꯠꯆꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯈꯔꯗꯤ ꯊꯣꯛꯑꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯩꯒ ꯔꯦꯖꯣꯅꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯖꯒꯥ ꯈꯔꯗꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯁꯣꯏꯗꯅꯗꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯁꯨꯝ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯖꯔꯛꯄꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝ ꯎꯆꯤꯟ ꯅꯥꯆꯤꯟꯅ ꯃꯤ 50 ꯆꯥꯝꯃꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯈꯪꯕꯤꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯦꯛ ꯇꯦꯛ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯔꯤꯌꯔꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯇꯝꯖꯔꯨꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯣꯗꯇ ꯇꯝꯖꯔꯨꯕꯅꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯏꯃꯨꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯃꯆꯥꯅꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯑꯩꯅ ꯇꯦꯛ ꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯎꯔꯛꯄ ꯀꯦꯅꯥꯗꯥꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯎꯔꯛꯄ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯖꯥꯠ ꯕꯤꯖꯥꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯔ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯁꯨꯝ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯆꯈꯤꯕꯅꯤ 1.5 years ꯂꯥꯏꯃꯨꯛꯇꯤ ꯁꯨꯔꯦ ꯁꯨꯝ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯅꯨꯡꯗꯗꯤ ꯍꯦꯛ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯩ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯐꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯧꯔꯛꯏ ꯐꯠꯇꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯧꯔꯛꯏ ꯑꯩ ꯄꯔꯐꯦꯛ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯠ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯇ ꯑꯐꯕꯒꯤꯁꯨ ꯀꯟꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯦꯁ ꯂꯩ ꯐꯠꯇꯕꯒꯤꯁꯨ ꯀꯟꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯦꯁ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯔꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯑꯩ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯌꯥꯔꯅꯤꯅ ꯀꯥꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ Sailor.Immigration ꯑꯅ ꯃꯤꯡ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯣꯟꯖꯔꯒ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ Oratory Academy ꯑꯅ ꯊꯣꯟꯖꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ Sailor.Immigration ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯚꯤꯖꯥ ꯀꯩꯀꯩ ꯄꯨꯂꯞꯁꯦ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯠꯄꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯅꯕꯒꯤ ꯐꯥꯔꯝꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯦꯛ ꯇꯦꯛ ꯂꯤꯡꯈꯠꯆꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯘꯔꯤ ꯃꯍꯤꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯍꯦꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁꯅ ꯖꯅꯛꯄꯨꯔꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯃꯦ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯇꯤꯝꯒꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯒꯤꯗꯤ ꯇꯦꯛ ꯇꯦꯛ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯕꯤꯔꯅꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈꯤꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯛ ꯊꯣꯛꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯁꯨ ꯕꯤꯔꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯍꯟꯊꯗꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯣꯇꯤꯚꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯣ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯑ ꯐ꯭ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯠ ꯂꯤꯁꯅꯔ ꯑꯣꯐ ꯌꯣꯔ ꯁ꯭ꯄꯤꯆꯦꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯥꯏ ꯀꯦꯟ ꯔꯤꯂꯦꯠ ꯇꯨ ꯗꯦꯠ ꯑꯣꯜꯁꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤꯒꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤ ꯕꯤꯔꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ Sailor.Immigration ꯕꯤꯔ ꯈꯛꯇꯪ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯗꯣ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯔꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯨꯡ ꯍꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯥꯝꯕꯣꯝ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯆꯤꯡꯈꯠꯄꯤꯅꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯤꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯕꯤꯔꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯤꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯕꯤꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯦꯝꯕꯦꯁꯦꯗꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯅꯤ United Nations Diplomatic Session of the Best Diplomat ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯝꯕꯦꯁꯦꯗꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯕꯤꯔꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯇꯤꯖꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ United Nationꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯕꯤꯔꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯕꯤꯔꯅ ꯂꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯝꯂꯞꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ United Nationsꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯆꯂꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯆꯂꯥꯏꯕꯗꯗꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯄꯥꯟꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯁꯦꯝꯕꯗꯣ United Nations ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧꯁꯦ ꯇꯝꯖꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯅꯕꯅ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯈꯜꯁꯨ ꯂꯩ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯣꯗꯦꯜ United Nations ꯀꯥꯏꯅ MUN ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ United Nationsꯀ ꯁꯝꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯃꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ Best Diplomat United Nationsꯀꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯃꯦꯠ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯂꯤꯒꯦꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯝꯖꯕ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ every month every 2 months ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ countryꯗ ꯋꯥꯔꯜꯒꯤ ꯀꯔꯦꯟ ꯏꯁꯨꯗ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯐꯪꯁꯟꯗ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯂꯧꯕ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟꯗꯣ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯗ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔꯗ ꯊꯥꯖꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯧ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯍꯦꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯦ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯌꯣꯔꯛꯇ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯝꯕꯦꯁꯦꯗꯔ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯖꯩ ꯑꯦꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯡꯖꯩ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯊꯥꯏꯂꯦꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯉꯥꯡꯖꯔꯨꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯆꯔꯤ ꯃꯊꯪꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯗꯛ ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯌꯣꯔꯛꯇ ꯉꯥꯡꯖꯒꯅꯤ ꯃꯥꯔꯆꯇ ꯑꯗꯣ
adubu aina ngangjai adu aigi angamba thakta iju ijai ngangsu ngangjai adubu abadana habirak matamda aina United Nations ke sumaina associate torakpasdi aigi oinadi hoi ai adu openly haijage khoi Lucy Priya hoidong yam saw dina chadi ai sam sam sum mateng sum sam sam contribute tawjabne ai di class 9 dagi voice of youth and Barcelona da based tawba UNICEF na chalaiba amakhak thengna jagi class 9 dagi adudagi sum tek contribute tawjarapane e bagi through the sum laksabane makoi gi page ta makoi gi Facebook page ta makoi website ta aina angang oina ai matam da angang oina hai tar sum contribute ai bo oina sum tawjai matam da mimang thok tan ngang khot padi pamjar sum ngam ding amja da bani e bagi through the mai tek tarap padagi ai gi United Nations adum bagi journey je adagi macha macha sum samjin jarapani adu hoji hoji ki oina di adumaina adum hai tar United Nations atana best diplomat ki journey je adumain di lai ado aina ngamba thak adum share tawjai ngangjai ado thoidokna ka hena heta yam chawa forum ama oina ubasu lai oina udabasu lai na thajage masa but immensely contribute to have the Haizage. I have been following you, Beer, and then I have seen all your work. You have been contributing immensely in this field, and then you are also doing really great in this field. Haizage, duga impactive ina so have henna sigumba platforms ida have Manipur bu in India bu saktak pada henna my pakpiro have impactive ina so wish to Beer. Thank you so much. Beer makata rakpoina Beer gi profile da hose like Beer se hose Universities of British Columbia so fully associate organ hosik like Beer say sida lobby roles na karino have the combine associate to have the matang something have you can briefly. Okay, I higher studies say adu tawjabani hajik say I PhD samda jagi haidana adumai adu laijabani ado hajik oina di ai je Manipur da sumain tawbani na Manipur da khigi based tawraga company khak chalai banina sumaina adum sida laidi aduna aigi study se makha jang tasan bazing amjadaba matang sum lakchar matang issue British Columbia se hoi sai hangbe je tungana changbada di fees kumba kai gumba yam tangal li moi se dudu kano de Canada de gi sum matang lakpa taragadi akoi gi scholarship kumba sponsorship kumba adum merit basis ta adum akoi gi bursaries kaina jo hai adum Canada da leiba je adun university ama de gi chuang da adum bagi hai ta scholarship sponsorship adum bagi khutang da khara khudong sa phang ba de gi matang sum adai changjagi bani yam ka hena thodong na kasi am leibo kena udna cha de do kitang khak aina khangjab se da ada taw da aina sum aina scholarship phang ba yai sponsorship phang ba yai fellowship phang ba sina kamai phangino adagi professor kamai contact tawni university da kamai tawni ada India macha Manipur macha mayam ama Canada da PhD kamai tawi yani kamai na email tharaga kamai professor da wai sanali yani kan ai sama sum tek hojum khangak padagi sidi yamne valuable information ina atmana share tawjagi kana khanbadagi sumaina sum tawgi bani adu ai gi higher studies ko ina leijabani adu ida haijaba tare adu duga haji ko ina di Manipur da ai haji best tawe aina angang sing ase ada chatpa kanda di Canada budi toina di chatle thendok thinjin aina dum tawe hai tare adu bo chahi ama ni seida kai gumba season live fadana amarak thana aina kai gi damakta si da am interested oidi je kai no hai matam da wari macha am tang pusin being I the some I man wari am libire theology tamakpa canopy makakne mazeduna Abrat Euro, Amag Euro, and Muslim Gimatango, Christianity Gimatango, Bhagavad Gita Gimatango, Libire. To the only hand on in a religious way you often not about do any sort of advices the Apollo Loshele. Aduda Mi Amaga some Canada Badon, Nasum Uri, and do the Canada Bazit, Chumbazala have some cunning. Aduna tourist moina, traveler moina, some chatting by Wakalon, the Amnadum Lai. Adugi Wakalon the Gimatumina some Aina Sigi Mapanda Sapa Matamda, me and over Japan, Machating never Matamda, the Korean Machating Matamda, the Gimakan ethnicity Matang culture, I'm thinking I wonder sense of Nungaiza Makaita, Aiga Mana, but some man of Martaloina Vagino Ivan Ama, Suman Manda Martan Wibagi, Aloina Vagino Ivan Ama, Sigumbagi spirits travel to a kind of thing now without knowing them power adugi enthusiasm in practical round the togi and a color padagi I give passion am kakso asum hauser iba baba
iba ngangba amasung koiba nai koiba haraga sum chatpa kano natta unproductive oiba koiba natsada vida personal pleasure gi natsada vida kitanga intellectual oiba kitanga spiritual oiba kitanga koida kanara kadra aingon miwon da chatluba khongchat se tamba matam da mi ma kana gadra haiba isa charu ba chatlu ga hala tamba du nattaba adumaina wari me amse collect to se pamjare lamkoi wari ga sagat pa ga samna pamjare adum bai wakhalon da tawdu da passion am kha koiba dagi adumaina sailor immigration is fine said that one of the prime factors adu ni so in haijage adu daga next adugi aina phanga iba feeling haijaba tare asi feeling je yamna maru iba feeling am khak leje brother marak thana ina wara vidya dem sang matam sam thang lojage ai se khoizuman khaiba bishnupuri khungang jada gine agi imagi maming binapati kai babagina kaise bijoy kawe ichinaw se ai khada joyras thiyam nam khak lai ma na hojik Canada da ma je kan bachelor's story ai khase ai je aina khoizuman chatpa kanda ai gi khungang da hanba kanda ai khungang da leiba kanda aina lairiba jaga adum natrasu aina leiba jaga matamda ai khangna chana myam lai matamda ai je adum hoi certain way am the behave to wadamni certain way am the wangang gadamni certain way am the lagadamni habi conditional environment am dam tang laiba matamda ai isa je kaino je khangjarakte ibung oje gyan yam taba malama je sherai chale haiba je line line ai phai haija basna te phat nisa chaba mi ma phai ha masung phai phatte haiba je society ki perspective da uraga haiba wa khatane ba you haiba pose phatte ha nam am thing biri ba you jina society to godo mi kyam kan ya ba de kam to naina bi de for example you bu tho am da gi society to am kala je sining ba mi ma you thak pa de kyam kan gi मैम ले हदि पोट खुदी मकी साइट्स मैम ले हाइजा बता रहे अदुदना आइना आइगी मोतदी आइना क्वाइतगी ngawjana pamjaba pot am hai targadi aije aigi precondition ai conditional environments amomo pak thugai gi je am pangjai for example aina Germany da chale Germany da khongdar immigration yo matam da aije birni oh kano bijoi macha da ni khoju mandai ni madi aduni adani hai ba thokrani nang kanano nang ka da bulai no countries da adagi aije su khang da environment aigi basics am da handara ne adu kan isana isaje khangjare adu da anoba jaga lai matun aigi certain way am behave to bani habis laite amaju laite aduna ai khangde travel to matam adugi experience to matam it's the basis of kano had me am a grounded oina thamnabagi basis e traveling ji oina khale mi am thengnarakpa mi makhan ka thengnarakpa je ai this mind to bani ai di aphaba mini ai anaiba mini ka haibagi ego ma leijaba je so ai di khoi lai kai da ai guard ka tab adugi ego je oina thugai gi ba mi jing je adu duna travel to wada abroad to wada aina mayam yengbiruba it's now ta da mama haita sabbirim angon de han mayam su jatpegi kudong sa ba su laigani mayam da khwaidagi maru oi bhai ta gadi best haijaba ta gadi sigi ego thugai gi ba matam da mi je grounded oi rakpa haita makok ta gi howai ta ai je kanano gain school ama join to da ojana ka kholaga what is your name hanga kanda han bagi freshers day numit ta nungai jabagi feelings ai isa ka anoba identity am put out to ya bagi rebirth ama koi ani chu ma pom pok pai ta adugi ma pok se every time you go to a new country you face that adugi kan the chance lai ba maram wara and again see therapeutic session makhalam ai gi adwaina rang di aduni ai precondition for example oh birze motivation ngange ma je gyan yam ta male for example ai di gyan ai di seng ai gyan ta jade ai di ngau ngau zo ni again on the traffic the mema rush to the gay khana be ai jo mean in khana gan birze se video the gyan ta ba gyan lo sing ngang do sai di khana le hobuni ka hai ba je precondition mayam na sum yom jala lai ba je ado tasena exposure sum chala ko matam da di ai gi basic ground num da lak matam da who am I what am I ado ai je kanano ai for example mi ma mang de gyan ta ai ima mamang da ama behave to ai oza lai guru mamang da behave to satra gi mamang da ai ama behave to ai isan sa kan khangjak to but when I travel basic questions nang sagai kaino nang ming kaino na immigration officer dun hangakpada ai gi ego me anja lo stripped off tawgrani as a naked human being aju da walk in tawgi bize I think that's the best feeling in the world ai gi basic adu gi feeling though everybody should experience the honing kan ngai zare yeah sigi je taw matam da zai hena di ai gi oina na after personally go the experience the only curiosity am ko so build up the way there thank you so much for that and it was a very interesting story that
you have shared for us. Thank you so much for that once again. Bir, moving on with our conversation, Bir, Bir, you're also an author. This is the I personally favorite Birgi like I think your third publication or Nam Khairo Nangipal Singh and a motivational book amakak amasung akwigi I love to love you guy na haiba sigum was have the unexpectedly beard agi sigum ba side amakak tholakki ba haiba sigum was am nungai haiba so aina lakchani ba question de dar go have the e bagi apam badi dumai di yam ka hena lei ana mamang da su phongdokri ko have the have the sigi e gi haina khan gi ba Wakalon say that kay dagi lak and then genres tagadak change the wangam bagi abilities na kadai dagi lak na that dagi matang da sa have you I sage mi kuding mak saklon pu da ba mi dudi mi na te na idum hai sage da saklon di loi pu gini ai su khang da ba saklon yam lai gani khana ba yaw ri ni sa charak tabra charai ngausanar tabra ngausanar I mi lagnarak pra lagnarai loina ba khang baduna bu ibangam mini adagi next motivation gyan smain ta ga dawni smain taw badamni taw baduna ngausanar badana bu haira ini rehab ta magi ayamba 90% of the my instructors sing rehab ta lairam mi ngata oigani aduduna show baduna bu khang baduna rizai ni haina han thamjage aduduna ai mayam gi khalakpa ngaujaba adumba mayam pulap adum saruk yaraga laksa miyam khangni adubu namkhairo nangi pal hairiba larega se yamna ai career gi foundation oigiba ai career haibida ai just public platform da tholakpada mayamna mi manga taram na khangbi besigi foundation je sigi likes na oigiba third publication oijaba taraga ihana na izagiba english ta izagiba sanga express ta izagiba articles wareng sairing mayam do khoina manipur kai malon on thok charaga wahai kara refurbish to thoga adumaina mo mayam gi from the kudol tamba lari amakhagni aduga adugi mamang da I love to love you haibasisu yamna ayi oinadi aije kano kai schizophrenia ga na ba delusional psychosis ka na maramta aije psyche leba mi ni kai ju khanje wakhanda sagathaga wakhan amada dum aduduna achum mane kai ni hingma ngamjaba lai sisna ju ai kan bi re kai wakhan yamna warak ko damda ai wade na isai thanda minam jaba ngam ba ju yamna phayena yamna khalle minam bagi kana ba ju jum laina isa ne sa minam jaga no budi hainai adubu yamna wara kan da ai nungai ri ko na minam jaba adugumba larik amakhak ni ai gi life ta Canada je ya pisa changi Canada chat pa je adu chat pa phangaroidra Canada je matam du da Canada je chat pa phangaroidra ji bo mapan je khoi gi host family kai kai haita mateng mayam gi mateng phangdana khotana adagi mayam mateng mayam de chatpa budi ngamjagi adubu ngamroidra kaina khalakpa si oiraroidra kaina khalakpa so ngamroidra khalakpa adu kan mayam du khanbirangani viewers mayam do yam ngasi gi topics ga jam related oyen do ai thamjagi so ngamroidra kianda chatpa je haidi YouTube da video da budi mayam lai mani promise mayam lai adu ai gumbam na message thar kan da moi hanbirakadra ne ai go na har kan hanbirakadra Canada as the me I have not set from Maleda, not a special set from Maleda. I gumana, Namoida, kind of one color kanda. Aina is height and the minum zeraga. Aina Kaigumba, Canada, Saturaba, like Tamuraga, Halaga. I give Babazi, they am lighter, I do a budget, I am piveni kind of Kalaga. Aina Kaigumba, Mamit Tangbi, Nupiam Haka, Tengnata, the Kamaito, Nihaga. Sagatiwa wari ama khangna ha khaim ta basis aina se sweng thengada ba ai kaka punamak ai career gi foundation de aina mingam khak panba da kan ba da su ya ya ba mi am khak ti lai ai gi kaka jugesor amasung akhoi gi mahakna haijaba tare mahakna aingonda encourage gumba ai bagi maram jida dum thongna jama pirak pa da ge ngai ge haijai ba Canada so chatpa ngamaroidra khalakpa gande ngamba yaina chatpa yaina oibi yaina habagi malang amada tarang malang amada sum aina ngauraga iba spelling yam nali grammar yam lalam bene adubu madugi foundation haijaba tar ding saigi sigi larik si kuthang da viewers sing da so ina haijaba matam da mangama haijaba tare mangbaje ngauge na ngauradi mina kai haina ni na khangdabagi chang da ngaubom di changi koi adugi like to criticism am lak biawi aduga
fazai haidana review me am pibirak yawi little flower school nem laba tai school me amna bulk da lising ani lising ahum lising manga ga like am yon gi yaw over am yon gare like to aduduna adugi basis da adugi phangaroidra kyan da je khallaga phangda gadi kai phawni haibagi wakhallon amda sum yu lari am khangina thamjagi I love to love you yam nungai je akoina su pa matam da haiba tare abdi hajik bir na haigi bodo flows me am khak leiba tare ga so sigi je akoina sum khanu matam je hajik ki matam se gadi kya de chana dre na khale habdi adu la le ada la le kaina haiba se have the acceptance me am khak le ga na adna sugar am gani even younger generation things na di hen accepted oi bese sina so am gani na khale have the basic conditioning am khak tham da bodo haiba tare conditional approach na tabida adan habi du jam chumme wakhan je mi amagi site se for example hajik se social media se okay ahal laman ju mayam yeng bi ga duini sigi program se yeng su yeng biri aduna makhoi gi wakhalon da thaulon be ba kai ba wakhalon phongdok sabad na chade du hali hauglak na ha sing se aigi oina di social media na maram oiraga aikhoi je tiktok kaina de reels kain tholai je sigi manung be wakhalon je da aikhoi na isa je mi amagi khumup da I will instaga putting myself in someone else's shoes ka have ai sina magi punsi oramadi kamai to ni ka have wakhalon je amna khanma ngame thaina for example sigi trend jeno blockchain da 10 years down the line maning that social media yam toxic oirame adi hanba pairak pa angang sing phone pa hande aduna pai ba kharas di like tamaba conditional environment da saura ba conditional environment da su leiri ba mayam na pai bani na yam na toxic ba matam yorame hauji yam na hygienic oina ai khanjagi hoi communal wahai phongdok na hauji gi issue si gi na thaidan thamaga haita general population je matam da wakhan jing je angang jing je for example nawai di video manam matam da mi amana pakte wai phajadi hai matam da mari me comment yang ga adu di ba haidana gi duine ba adu hoju jik tisu makhoina any video yang matam da pakte haju mi amana har kan ma ju smile tawjari ni nang kai gino adi diverse opinion me am lai adu na mi jing je they're starting to look from the other side my magi one perspective to the strengthen to bo hore hai tar khoi je mi amana haming gi da ma dar maning jo ina bu oi dre hojikti adu na adum bagi wakhalon lak panina yamna di change story and yam da di khanje ga na conditional environment di hoje yam di lai di lai tre adagi parenting ai gi nak ta lak pa counseling to bu kan da su parents ka wari sana bu kan da angang gi wakhalon ga phongdok pa aina si pam de sina yamna kano tawren khala generation je do maina yamna sun like pe da khoi nu sam blessed oi hai dar sigi generation sida beer hoi khoi di lang thai da snele re is in a try the experience bot can also the never experience though is a time zone hai dar ko adum experience or ko se adna yamna sun ngai hai dar sigi changes me ham ka khoi right in front of our eyes khoi na dum u fangi ba experience so fangi bas ado beer moving on wait hiding with me am ka klai re dar but to come to the main point khoi gi ngasi gi keno gi discussion sigi have dar ko sigi main point sailor immigration sida lak chake mamang da kari wakhalon dagi sailor immigration sing sigi sumaina birna lengkhat pirakibano khotpano habdi birna sam amakak hai gre ado makha dar point aina mu khangjaning base bir sailor immigration sina pibiriba facilities sing se sigi se samlap nam tang haibiu thank you main oina akoigi adugi question do rather na hangbirabanina sengna haiba taragadi viewers mayam da ai nursery knowledge pizage ai basic ta terminology sizna dabida akoina miram da haibadi india gi wangbada larik tamningba hoi wahi amatang han thamjage akoigi se startup ni haina sulobi be adubu anobo mayamna asum toina taunadriba jaga amada taurubagi anauboina ubibagi wani aina taujariba si mayam dagi tonganba tana tawi haiduna ngasigi lakpiba mayam da ai laina ningsing jagi haita yamna brilliant oiba not natsadi mayam na miram da toina taujaraba adubu akhoigi ramdam stadi hoi naubusingi manungda ama chaliba moina thamjage akoina bijariba si Canada da US da Australia da UK da larik tamba matamda kari kari change kamai tauge ni haibagi knowledge mayam da certificate taunana bagi farm amakhakni institute amakhakni aikoi seida passport tagi hauraga angang je ada part time job phangba phawba wari aidum seng adum thugaijarakke adu phawgi journey da khoina mateng pangjai plus
any individual amana mapanda European countries, Schengen countries, Western countries, South America, tabak tauge haiba matamda akoina kari changi kamai taugani haibagi mateng pangzaba. Plus, most importantly, hojiki ahan ani du lairaga apanda larik tamge natraga thabak tauge na haiba matamda exam ama khak sangi. Exam se khoi IELTS kawi. IELTS haise English ki exam ni yamna luba kashu natte live su natte hain thamjage. Some habitual oiba speaker di kashu luroi hain thamjage. Adu makhal ani lai academic haiba ma academics lai lai shu tambagi oigani general haisna sum thabak taurage settle taurage ka haiba kanda thaba exam oigani masi iba paba ngang taba reading writing listening speaking gi exam ama khakni masi exam se akoina coaching akoina classes mayam ama sang na pijai mayam na class tawba matamda pung ani class tawjade akhoi gi je tasengna English akhoi gi Manipuri su tasengna Manipuri class togana chatpana tab akhoi di Manipuri tasengna akhoi ai yamna maitei macha mo ja taraga so mapan dagi lakpa Manipuri scholar amaga ai dum hen gani haina dum khanjage haite iman no ne ai pokko dagi iman haibadagi horawani na adumai tawduna English haibasisu mi gi mama lonina akoina pungkhai ma pungama sum coaching class tawraga hek haibadu di yara aduna gym sanabagi type ta speaking je way of life amka oinana ba akoina pung mapan dagi horaga numidang pung mari phawba akoina class se yamna sangna tawjai English khakini dam sangmandra na haibaju lai but way of life oi matamda yamna line longnare haitar English se taseng haitar gadi siguma lon singje sum lakna birakadra hairakadra mina ai vocal connotation natraga wangang bagi mong mataw pronunciation singje min hairakpadagi hena conscious oimandana khoje ngang thokpa ngamdabadagi ngangdabna kongai moiduna khoje ngangba ngamdam aduna duma mayamgi breakthrough mayam da pinadaba classes su pijai main oina ngasagi ahum do like tamba chatpaga adudaga thabak tawba chatpaga adai hoi tourist kumba koiba chatpa dum tawi aduda main oina de khoina di focus di tawjate adubu lakpiba khuding makta khoina mateng budi pangjai adudaga main oina di like tamba chatpa thabak tawba chatpa amasung sagi exam do ahum do oidi khoina ting tawjai yam nungai je ado aina su ngasi birgi manakta lakchari se have tare ko hojik se class 12 ke examination se tawnar kador have tare sis dagi 12 thagi badagi 12 pass taw badagi angang sing se magi different kenu have tare different fields loina mak chana gi ga doine ba the beer kahani akhoi gi matam dei bir hogi matam da have tare ko lei ram matam je koina like tamba ga hire kan de koina hojik lei do se Guwahati da or Delhi da Bangalore da sida koi boundary lore ado hojik bir hogi mo mayam thola ko matam se bir hoina udi mani mapalam da di sigi se amna naudre have tare but Manipur di am still am nauri have tare ko sigi smaina chatting ko matam se have tare angang sing sina la akanda birgi manak se la akanda mana khangadori se basic tawgadori ba training mayam se sigi se kai no have do class pung mapan dagina pung tare pung mari fawa tawi have sigi manung se tawgadori ba activities mayam se I don't think that birgi sigi mentality is like 24 hour dum kai no manung da class manung da famal akanda dum tawgadaba demand de have tare so kai activities no sigi institutions na groom tawbi se have da have brother yamna fazaba question ni yamna su insightful oire adugi matang dang horen su brother gam thomin na gam pham sing dei uchage classroom kamai toina yamna lively oina ina semje mafam je ho yamna ina architectural design gi type te tor semja bana cha de du ai samang na chhatra moina coaching am chaprom dan aina kari pangani haibe do angang sing juna kai khalam gani haibe wakhalon sum kam lai si on thok pe on thok chara gam pham kha thamjai brother ga dum chala yengmina se adubo sida la khoin tawjari se passport sembi badagi hauraga IELTS completely akoina coaching pijai coaching period matungda akoigi adagi college singa pau phauna ba sometimes moise makhan lai haitare mina moina khangdaba akoigi ada college for example fellowship haijabata aigi satrada su moigi fellowship ka phangba khoi mai personal details in haibadi publicly platform dadi masagi consent yaudam nani panjara ro edu moi even 68 lakhs muki haijabata moigi program funded course daga changba ngamba lupa 70 lakhs piraga tamgadaba course la ani ka piraga tamba satri su yauri aduduna makhoi singse kamaina thajin gani kamain tawgani icham chambada hauna kamaina acceptance phangana thajan gani khosan gani haibis dagi hauraga next ta akoina pulap mamang tharaga angang singse for example
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯁꯤ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯅ ꯐꯤ ꯊꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯅꯦꯛꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯇ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯩꯖꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯊꯤꯔꯦ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ ꯐꯪꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯚꯔꯦꯖ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯒꯤꯗꯤ SBIꯅ ꯍꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯕꯦꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯪꯉꯒ ꯍꯪꯖꯔꯨꯗꯕꯅꯤ나 ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯥꯠꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯄꯟꯖꯔꯔꯣꯏꯒꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯕꯦꯡꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯕꯦꯡꯛ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯁꯤꯒꯤ SBIꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯋꯤ SBIꯅ ꯋꯤꯗꯤꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯂꯦꯇꯔꯦꯜ ꯑꯦꯁꯦꯠ ꯌꯥꯎꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯄꯤꯕ ꯂꯣꯟ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡꯅ ꯀꯦꯅꯥꯗꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯌꯔ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯁꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ GIC ꯑꯅ ꯑꯥꯗ ꯀꯦꯅꯥꯗꯥꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯀꯦꯠ ꯃꯅꯤ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕꯅ ꯕꯦꯡꯛ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯍꯥꯡꯍꯜꯂꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯗ ꯂꯨꯄꯥ 10,000 ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗ ꯊꯝꯍꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯕꯦꯡꯛꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯕꯦꯡꯛꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯏꯁꯥꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔꯁꯤꯞꯇꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯣꯚꯔꯗꯤ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯣꯀꯦꯠ ꯃꯅꯤꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯐꯪ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯐꯪꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯦꯟꯕ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜꯁꯦ ꯑꯅꯥ ꯑꯌꯦꯛ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯈꯣꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯦꯅꯥꯗꯥꯒꯨꯝꯕ US ꯑꯁꯇ꯭ꯔꯦꯂꯤꯌꯥ ꯅ꯭ꯌꯨꯖꯤꯂꯦꯟ UK ꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯆꯦꯛꯑꯞꯀꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟꯃꯦꯟ ꯂꯧꯔꯒ ꯀꯣꯜꯀꯇꯥꯗ ꯑꯅꯛꯄꯗ ꯊꯥꯖꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯝꯗꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯅꯛꯄꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯅꯛꯄꯗꯗꯤ ꯀꯣꯜꯀꯇꯥꯗ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯜꯀꯇꯥꯒ ꯇꯥꯏꯞ ꯇꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯚꯤꯖꯥ ꯍꯧꯕꯅ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯚꯤꯖꯥ ꯍꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯚꯤꯖꯥ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ 2-3 ꯁꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯕꯥꯏꯑꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯤꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯈꯔꯗꯗꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯈꯛ ꯄꯤ US ꯀꯨꯝꯕꯗꯅ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯧꯋꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯔꯨꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯈꯪꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯂꯥꯏꯟ ꯆꯠꯄꯅꯤꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛꯄ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟꯗ ꯄꯤꯛꯄ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯗꯨꯒ ꯈꯨꯝꯃꯤꯗꯨꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯀꯣꯟꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯦꯁ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯂꯞ ꯒꯥꯏꯗ ꯇꯧꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯃꯅ ꯐꯪꯕ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯚꯤꯖꯥꯒꯤ ꯇꯥꯏꯝꯁꯦ ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯕꯥꯎꯠ 1 month ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯩ 9 days ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ 1 month ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯦꯅꯥꯗꯥꯗ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ UK ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ US ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯨꯒꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯂꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯀꯣꯃꯣꯗꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯦꯟꯂꯣꯔꯗ ꯑꯣꯟ ꯀꯦꯝꯄꯁꯇꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯐꯦꯀꯜꯇꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯐ ꯀꯦꯝꯄꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯖꯒꯥꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯨꯝ ꯚꯔꯥ ꯁꯥꯟꯗꯣꯛꯏꯁꯤꯡꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯍꯦꯛ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯇꯒꯤ ꯌꯧꯔꯒ ꯄꯤꯛꯑꯞ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯐꯂꯤ ꯊꯝꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯕꯒ ꯃꯣꯁ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯂꯤ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃꯣꯁ ꯑꯋꯦꯇꯦꯠ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯁꯨ ꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯖꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯈꯛ ꯇꯝꯒꯗꯣꯏꯔꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯄꯥꯔꯠ ꯇꯥꯏꯝ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟꯗꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯐꯣꯔꯦꯟꯗꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯩꯁా ꯃꯊꯟ ꯇꯥꯟꯖꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎ ꯆꯨꯝꯃꯤꯕꯖꯥꯠꯅꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯪꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯜꯂꯤꯕ ꯖꯥꯠꯂꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯀ꯭ꯌꯨꯔꯣꯁꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯅꯅꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯖꯨꯃꯦ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯡꯇꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯜ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯤꯡꯇꯟꯗ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟꯁ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯔꯗꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯤ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯖꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯝꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯔꯦꯖꯨꯃꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯒꯤ ꯔꯦꯖꯨꯃꯦꯁꯦ 9-9 ꯄꯦꯖꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯋꯥꯏ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯖꯁ ꯃꯤꯅꯤꯠ 3ꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯒꯤ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯌꯔ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯃꯅꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯔꯦꯖꯨꯃꯦꯁꯨ ꯁꯦꯝꯖꯩ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯥꯗ ꯄꯥꯔꯠ ꯇꯥꯏꯝ ꯖꯣꯕ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧꯔꯦ ꯊꯥ ꯑꯃꯗ 1.5 ꯆꯥꯖꯔꯦ ꯀꯥꯒꯤ ꯚꯔꯥ ꯍꯨꯟꯕ ꯉꯝꯖꯔꯦ ꯑꯁꯤꯡꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯃꯔꯨꯞꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯔꯨꯞ 1,50,000 ꯊꯥꯗꯣꯛꯆꯔꯒ ꯃꯔꯨꯞ ꯌꯥꯎꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯐꯤ ꯊꯤꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯏꯃꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯩ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯉꯝꯖꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯐꯥꯎꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯐꯥꯎꯒꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯂꯞ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯁꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯕꯤꯔꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯌꯣꯁꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅꯁꯨ ꯕꯤꯜꯗ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯕꯤꯐꯣꯔ ꯋꯤ ꯀꯝ ꯇꯨ ꯗ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁ ꯗꯦꯠ ꯌꯨ ꯑꯥꯔ ꯂꯤꯡꯛड ꯏꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯤꯔꯅ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯥꯔꯠ ꯇꯥꯏꯝ ꯖꯣꯕꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯂꯤꯋꯨꯗꯀꯤ ꯐꯤꯜꯝꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯎꯅꯔꯤꯕꯅꯦ ꯑꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯥꯒꯣꯅꯤꯁꯅꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯗꯅ ꯀꯦꯐꯦ ꯑꯃꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯎꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯇꯥꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯣ ꯏꯟ ꯗꯤꯁ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛꯁ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯗꯨꯏꯡ ꯑ ꯄꯥꯔꯠ ꯇꯥꯏꯝ ꯖꯣꯕ ꯏꯐ ꯌꯨ ꯑꯥꯔ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯡ ꯑꯕ꯭ꯔꯣꯗꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯩꯔꯒ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯤ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯖꯣꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯇꯨ ꯕꯤ ꯚꯦꯔꯤ ꯑꯣꯅꯦꯁ ꯀꯣ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯚꯦꯔꯤ ꯁꯣꯔꯤ ꯕꯠ ꯕ꯭रुटली ऑनेस्टनेब सिगी नत्र अरो सिगी कल्चर से आदि लेते हाब तारे वंस यू आर 18 years and above नंग नसागी लाइफस्टाइल अमा खगदुम लेगिदोइनेबको सिगी इंपोर्टेंस ऑफ पार्ट टाइम जॉब से सेम तंग हाइवे बे brother who's the question the panbiram thabak lai ba haibado haidi adum phong phong ngang na ya wa pham ne hai tare lon khangna re panba ya bra ya da di khangde ji sum ingri university da ga nu uzai hai tare thabak ka je professor ma ko da adum kaya kaya longna ge se dum khang adu na aki bam ju phawal le adi gold medalist ka thajal le na pau tai gold medalist khoi gi ma gi field da sana gi tang ma lawraba अखोगी मास्टर्स तक 98% का चलक कांगू जी अमुक अमुक पा यांखई करोड़ अम पीरग थबक लैब तारगदी लाइक तमु से कई कानदोइनो जस्ट सर्टिफिकेट अमदम एटलीस्ट हाइतारे पगलैद लैब यादब्रा हाइबगी क्वेश्चन अमखक सुलाय अदुना अदुंबा अकीब सिंगदो सी अइना लिजर गदि वारीसना दि खतंग फाथानगनेन खले पार्ट टाइम जॉब की वेदन हंगबिरमबदा ख्वाइदि मरुब क्वेश्चंस मरुब क्वेश्चन दुगी मरुब ख्वाइदि अखगी आंसर हाइजब तारे हाइब तारगदि पैसा फंगबदु दि नत्ते पार्ट टाइम जॉब तौरकान तोलो फंगबदु नत्ते पार्ट टाइम जॉब तौरकांदा अखोइद वखलोन अमखक लाई पैसागी वैल्यू खंगी मयामदा कैरों खंग सेंदोक्सगे याम तोइना हाइनबा अमा मोई मुंगजे अमेरिका दा लई हाबने लिक्ति लि हे कन हाइबा वाहै जाम हाइनै सी वाहै से कैगिनो जे सेंदोक्सरके कैगिनो दि मोई आम कनाडा दा पान लैबा मी सिंगजे लि जे कैगिनो हाइ मतमदा आई लि हाइबा नतदि अदै यागसो लि हाइ जे कैगिनो हाइ मतमदा पैसा जे लुपा अमा भोक चेना दबिदा तालकपनेबा नाकंदगी साइड तगी लुपा भोक संगत्तेबा ताबिरिबा हदि ओवरसीज ता लैबिबा मणिपुर की डायस्पोरा मैम प्रोग्राम से येंब याउबी तारगदी अदोम रिलेट तौबिरमगनी खनजै कईगिनो हाइ मतमदा लुपा अमा फाउबा नेगेटिव ओइना साइड तगी करप्शन दा कनेक्शन दा रोंगली तानबसे याउद्रबनिना यामना पैसा डॉलर अमा तानबगी ममन ऑस्ट्रेलियन डॉलर अमा तानबगी ममन कैनेडियन डॉलर अमा तानबगी ममन यूएस डॉलर अमा तानबगी ममन जे यामना वैल्यू वांगे अदुदना अखोइना नहावरिङाइदा अइना बैचलर्स बीबीए ऑटोवादा अखोइ कैपिटल दा कैनेडा की तमजरप कांदा हान हानबोइना पार्ट टाइम जॉब से ले मुलेंडी प्रोवांस हाय फ्रेंच की बेकरी रेस्टोरेंट अमा खकनी आई फाइनेंशियल डिसिप्लिन जे लैरे काइना खंजै अदुदना अखोइना साइंस स्कूल तमिङाइदा पॉकेट मनी लुपा चनी यांखई फंगबजे तुंगछलगा युमदगा पीबा अदुंबा चनबिजे आई जुम हाइरे अदुबु अदुगी वखलोनदुना तुंगछनबगी सेविंगी वखलोनेबा अदुबु तानबगी वखलोन हाइबम लै हाइन मे आमदा क्लैरिफाई तौनिंगिजे पैसागी मगुन खंगबा मिसिंग अदिक पखक्तदि नत्तेबा पैसा तानबदा कयाम वायन हाइबगी वखलोनदे सीजे यामना नौना इसागी चही ताटे ट्राइन पांदंग सुरिङाइदा यामना अइना यामना वाना दुकान दुदा ब्रेड योंदुइनी ब्रेड से पुंग अमा दा लुपा मतम दुदा ए लुपा 13 साइ मोइगी डॉलर दा हाइतार सॉरी सिगी डॉलर से अइना पुंग अमा कइगुंबा मिनिट मंगादंग वाटना थोखरबा अदो हाफ एन आवर कखिनी मिनिट अमा कक थेंगना लाबा हाफ एन आवर कखिनी पुंग मतम चप चप साना कंप्यूटराइज होने साबनीना अदुदा लाकपा मतमदा आइगी पॉकेटा आइगोंदा चेक मना पिरक मतमदा आइना लुपा मखक हेनबा लुपा म वाटपगी डॉलर मसिंग जे पार्क मतमदा आइगोंदा नहाने खलमदब वखन पार्ट टाइम जॉब एमबीए तव मीनजु खंगोय सिगी वैल्यूज एमबीए दगी हेना कुप्पा एक्सपीरियंस हमका थेंगनजे हाइजब तारे मणिपुर दा हौजे हौजे तोंगान लाइक तमना तमना एनी रिटेल शॉप यामदा याउबी रो मयामदा सुदुम खंगबिरमगनी इन हाइजेजे
isana pesa tanba haurakana isagi fi thinanaba pesa tanba haurakana aduda phangba knowledge aduda phangba feelings masigi feelings ni khwaidigi maru oiba part time job ta phangi je masi sina aikoi gi long term da hainaba lai yum mange yum sabe yai agi phiron segare ama lai bi character loss everything loss haibam lai je aduna miyoiba gi lamchat se ani khakni akoi ni attitude towards ourselves and everyone haibaga paisa da laiba lichat sigani ani je main oina adna paisa ga aikoi gi lainariba mari lichat se yamna chumak ba haitare aina paisa wana talu paisa dna mi amana paisa ama talakpa matam da aina huran gi khangaroi kaino hai matam da mi duna su kyam wana talamgani haibi wakhalon ja ingon da lakpa haujarakhi aduduga kamai toroga na haiba adugi downsides me amsina main oina first point da ai thamjage adugi wakhalon do second point da part time job sina yes most important question I khoi the like tam na cover toba ngambra ai haijage ngammi ai off the record on the record with the record pulap haijage ngammi ai khoi gi angang ding ngamde na hena sudabagini sidum haijage subada yai yes kayam suba yai brother on the record 20 hours per week loi suba yai adubu hoi city local language ta sungang na bani ne khoina Canada government as taroi dam ne kayom tang haijage haitar satra sing na khoina si tawjarak ba haitar on the record pung kun sujaba yar off the record haijaba tare moina khangdaba paycheck yaudaba cash ta haitar ai khoi je nungdang group pullaga haitare moigi any ice hockey sanaba matamna hockey nunti dum game night amdi lairani movie night lairani ama lairani da mascot koi kai upsallaga jagoi sariba nupi ni jagoi saba nupa na mayam kai teddy bear ga sar lai mayam ado satra ngatani akoi tawjare e Canadian Tire da adum mayam je adudi no magina te pung mari manga koi program tawbu kanda ngaktang pokchong chongaga nupa chani pi ado satra ngatani currency da lupa lising trying to digi trang abu dum phange nung dangam da adudi pung padre adudi tawringe dum yai adumain tawba adagi dukan mamang daga khoi gi pamphlet yen ba adagi kai no unga khoi hotel lakpi gan haiba adu off the record ngatani on the record tana mo pung kundu subiraba off the record tana tek subiraba khoi gi sai brother na habi english film da we have do tawe ai khoi aiju ono hana upam de ado koina Canada da laiba kanda siju downside ama khangde di targa bus da lai pa bagumba koigi side na film nuaina ba mong mana ba pasan na bunat matam seng na leijada ba dagi bus ta parakpa lambi sana lai parakpa upai lai tabnina Canada da yamna nungsiba asi question do lotion jingai da haijaba taraga di part time job se kayam thina Canada da maru oi plus kayam thina mayam na usitpi gi haiba matam da brothers na kaigum oja oi biren khalas aina satra oiren khalas pung 10 da class loi dauneba ado brother na lesson je tak pa je minute manga da takthara di lotion duineba karigumba brother pung 10 da lotion dau je pung 10 ka minute manga bau chatharaba ai brother gi mathak ta su tawba yai case thangat pa yai satra amagi minute manga matam manghalen India da yam nokning ba pot amdi organi ozai mathak ta kaina hena like tak pa je pamna duineba haibadi angang phamna riba mayam do class loiraga ma adum mayum na salaga game sanar do amatta natti hek loibaga bus tongaga adum part time job chena gi doineba akoi gi haji maitai masam ama lai disu class el loibaga bag pa chena gi nang matam amatta laiba kai gi no di paisa amuk tan bi mahau do khangramni na yum da su depend tawning da ba mayamna viewers sing sen khanbirangani America tam bai je paisa toina thana gadra wa gadra ne sibona wa roi angang thuna gyan ta taraga de yum da depend su tau tau dobida tharak pagi mahota thadorakani makhoina paisa sisem dai sin haijage have the sigi processes have the Sailor.Immigrations na so dum mateng pang bi ga doine ba until and unless akogi satras na magi marom dom lepchaba ngamdringai ga khab hauba khoina dum pangani plus but akogi Sailor.Immigrations da amakak aina through the course of my learning ai life ki learnings gi matungina ai butakpi tambir po oza lai guru mayam yaubirangani yengbiri se da makhoi bu karim ga thaina dana oza gi sinpham ji lakna dana haijabadi nachade adubu ai mahi kadai da ma tamjarure Canada haiba lamdu adudadi oza lai guru haiba se thengna lai haude aduda thaksi ga si yaude na haijabadi nachadaba ai je oza oina uhanjade kai angang singjina oza oina uhanu matamda magi haita mayam je lotle angang sincere oiba kharana sum haidok pai wa katane ayamba general population loi lot kini ai entrepreneur ama khangni entrepreneur je chamani aiga
nakan the weekend street and yang power tokoli said that moisu shout out tawjaramge moisu entrepreneur am khangni makhoiga aiga makhoiga sa mane karim khena de ozagi sinpham ni na respectable karim leite aina aizu career ma ai imung sakhu maimutana ba hona jaba matam da ai traveling jam pamjai immigration jam pamjai tawjare sa adu khakni chak mane adu duna ozagi sinpham saida thoidongna adumaina leitabanina aiga satra singjiga imana badawna samana ai loina jai ulap adum tinai chahi khena ba khaiba kasu leite adaida ozani na ngang ba chaiba ai satra ngasi boi tawbo ju kasu leite imana badong loinai adu duna makhoina seng haijab ta pung mapan dai mari bu lai bai ja kam lai ningoi hai ta phara tak pa suna chade moi adu na moi nungai na dum lai nei adu duga chamin nei thakmi nei celebrate to mi nei most importantly ai yama mi thagat kali thagat pagi chana bi se sum ai spread out tawjaningi ai di aphawam over the thagali aphawam over the aspada yam haigali yengjan ba mingon da pass on comment to jai tawjade adu duna ai angang singa loina matan imana badong loina banina ai motadi adom sigi nature je aina aigi vibes ina effect to angang myam am leide adu duna angang jing je seda kamna anti social oina sak takhatna haijabda chambi londa lak pangang jing je hoiti am nungsi aina mayam da panjage ai angang am khak maming ju panjage Tokyo na ma anti social oin lai hauji yamna nungsi ba nga moire ma Canada da hauji lai di thabak phange retirement homes da ma chauba thaba ama pon masai chahi 19 khak ngai ri ba ngang ni mapana takyel lagi ni ado cham angang ama khak ni aduma han ba class da yam anti social obi sang de class tawri ngai da humang sawe na khangau lo thori ni adam thina khangja da ba hai ta adubo seda aigi loina bai mawong sna vibes na effect tawrabani na nasagi brother na hangi bigi be question dugi makha na adum abo mateng pangadra haibado aigi adudun effect tawgiba angang khuding mangna for example angang anum lang matam ottawa chatpa matam Tokyo akoi angang am khak lakani hai matam da Tokyo na tawning ma thabak torom sanu thado ga chelak pa haibe aina mit wisalaga dum thajai aina adumai angang chahi ama semjagrabani na loina jagrabani na magi mabuk manung iman na go intinagrabani na satra ga ojaga ngahaki loina bagi oja haibada natabida loina grabani na khangi aduduna anywhere aikoi gi side gi thokiba maitai machana khongda gi ba mafam anywhere da mafam khuding makta aikoi na chatpa matam da aina mateng piu hai matam soina pigini haiba ai si thamjage hai ta ado bir makha tar point hai tar go habadi ngai dagi bir gi wari sab matam da su isa mak da su like motivational oi hai tar ai ninga sum khanjaro matam da akoi gi chahi se limited or brand akoi si lifestyle sadam hingadra ne kai sum khallu bai tar but after that akoi na bir gi wari ngai sum ta matam da koi se we are never too late hai tar we can explore a lot of things hai tar koi da su adum adugi spark to dum thole hai tar ngai dagi wari si ta matam da ado bir ai nang makha ta na hangjaning but this question is especially for those people who have never went out of Manipur. Mukhoi amutang Manipur da thokidriba adugumba mi amusum kogi social media sing sine influencer kanda YouTube ne Instagram ne influencer kanda kogi tongan ba kogi mapalam gi fazaba me amsi ura kanda lifestyle du su ko maine hinge habudo khanga kanda adu main di mapalam gi lifestyle du mana test toning ba hingning adubu amtani mapan thoktribaina ka habatare kogi tongan ba makogi rules leram gaduni tongan ba ethnicities me amakak leram gadoini dagi mafam da pura ino no ba makak oidni adugi on the other side akogi makoi da akiba masudum loi mak lera gadoni sigi akiba se sigi fear se kamain tor kanda kokhan ba ya gadagi have the birgi side dagi episode by review hoi brother gi question the fear of the unknown je kamain overcome tawgani na hai bini ado ai gi na di concept yamna delusional di way but hypothetical word targasu practical way with the kasu kai roitra kai na khanjara kai ngon da sum apply tawjaba ma khak lei akoi gi Manipur da su culture mayam ma ethnicities mayam pullaga taminai and again aibu takpi tambirei ba za lai guru mayam sigi wakalon sing da na thai raga kai khumna da na kaina na thai mangai ngangjebadi na chade dui targasu ai gi na di ai wakhalon da di manaba punsan gadabani manadabana khaidokadabani haibase sumambasu to some extent laigani lalambasu to some extent laigani but hoi khoi gi sum mingoina panjarabada khoi gi maitai ga nagaga for example khoi ji brothers ni amana elder ni amana younger ni
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜꯂꯤ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯗ ꯏꯟꯁꯤꯡ ꯇꯧꯏ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯇ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃꯗ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯗꯥꯏꯂꯦꯛꯇ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯖꯁ ꯇ꯭ꯋꯤꯁꯇꯦꯠ ꯍꯤꯌꯔ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯌꯔ ꯑꯗꯨ ꯈꯔꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯋꯥꯍꯩꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯦ ꯕꯠ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯏꯐ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗꯦꯠ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃ ꯅꯥꯒꯥ ꯑꯃꯒ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ 99% of the time ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯈꯜꯂꯦ ꯕꯤꯀꯁ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯆꯥꯎꯔꯛꯑꯦ ꯑꯩꯁꯤ ꯄꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯑꯩ ꯅꯥꯒꯥ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯤꯟꯅꯔꯛꯑꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯦꯁ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤ ꯅꯥꯒꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯋꯥꯏ ꯅꯣꯠ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯌꯦꯁ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯀꯁꯤꯡ ꯀꯁꯨꯡꯅꯥꯎ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯒꯩꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯅꯣꯏꯒꯤꯗꯣ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯣ ꯇꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯩ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯩ ꯈꯪꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯗꯤ ꯍꯥꯎꯐꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯅ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯠꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯠꯂꯤ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯐꯖꯩꯅꯦ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯁꯤ ꯃꯥꯟꯅꯔꯝꯃꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯔꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯁꯨꯝ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯅꯕꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯒ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯁꯨꯡꯌꯥꯁꯨ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯗ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎꯐꯥꯎ ꯁꯝꯕꯟ ꯈꯥꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯆꯍꯤ 2,000, 3, 4, 5ꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯩꯔꯛꯑꯕ ꯁꯥꯡꯉꯕ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯗ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯪꯗ ꯇꯔꯝꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯋꯥꯔꯤꯈꯛ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯥꯎꯟ ꯁꯥꯏड्ꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯠꯅꯕ ꯆꯩꯅꯕ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯋꯥꯏ ꯅꯣꯠ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯊꯤꯔꯒ ꯄꯨꯟꯗꯣꯏ ꯃꯍꯨꯠꯄꯨꯗꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗ ꯉꯥꯎꯅꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯤ ꯂꯩꯇꯕꯗ ꯁꯥ ꯉꯥ ꯆꯥꯗꯦꯅꯦ ꯅꯣꯏꯗꯤ ꯃꯤ ꯂꯩꯇꯕꯗ ꯁꯥ ꯉꯥ ꯆꯥꯏꯅꯦ ꯌꯥꯏꯅꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯈꯟꯅꯁꯤ ꯅꯩꯅꯁꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯗꯣ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯅꯁꯤ ꯑꯁ ꯍꯩꯅꯗꯦꯍꯦ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯦꯟꯀꯜꯀꯦꯠ ꯇꯧꯖꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯥꯏꯠꯃꯦꯟ ꯏꯟ ꯗ ꯑꯟꯅꯣꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗ ꯑꯦꯛꯁꯥꯏꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯗꯔꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇꯥꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯕꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯖꯥꯠꯅꯣꯅꯦ ꯁꯤꯕꯨ ꯉꯝꯗꯣꯏꯔ ꯖꯥꯠꯂꯥ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯣꯏ ꯖꯥꯠꯂꯥ ꯂꯥꯞꯃꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯥꯅꯤꯅ ꯈꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀ꯭ꯌꯨꯔꯣꯁꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯤꯌꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯟꯅꯣꯟꯗꯣ ꯂꯩꯇꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯟꯅꯅꯤ ꯀꯦꯅꯗꯥꯗ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯃꯠꯇ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯁꯣꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯖꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯆꯨꯝꯃꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯖꯄꯥꯟꯗꯗꯤ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯔꯕ ꯀꯥꯏꯁꯤ ꯍꯪꯅꯗꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯦꯁ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯁꯣꯇꯥ ꯃꯨꯖꯤꯅꯣ ꯀꯧꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯩꯅ ꯀꯦꯅꯗꯥ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯚꯥꯏ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯔꯕ ꯍꯦꯚꯤ ꯍꯦꯠ ꯃꯤꯜ ꯍꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯥꯎꯅ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯀꯩ ꯑꯩ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯆꯥꯗꯕ ꯅꯪ ꯅꯩꯅꯩ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯅ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠ 5-6ꯅꯤꯃꯨꯛ ꯀꯧꯅꯗꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯁꯣꯛ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯔꯕ ꯍꯪꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯥꯟꯅ ꯎꯈꯤꯕ ꯂꯩ ꯃꯤꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄ ꯅꯩꯅꯕ ꯍꯥꯏ ꯅꯪ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯔꯤꯒꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯁꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯁꯣꯛ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯈꯜ ꯂꯩꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯕ꯭ꯔꯗꯔ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯨꯁꯤꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯥꯔꯠ ꯇꯥꯏꯝ ꯖꯣꯕ ꯇꯧꯖꯔꯛꯄꯁꯦ ꯂꯦ ꯃꯨꯂꯦꯟꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯟꯁꯇ ꯀꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯋꯦꯇꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯔꯠ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯂꯨꯄꯥ 18 ꯄꯔ ꯑꯋꯥꯔꯗ ꯐꯪꯖꯩ ꯑꯗꯩꯗ ꯀꯦꯁꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯟꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯃꯔꯣꯟ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯠꯇꯋꯥꯗ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯇꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤꯕꯨꯗꯤ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯃꯥꯅ ꯀꯦꯁꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯦ ꯁꯨꯝ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯩ ꯃꯤꯗꯨ ꯐꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯚꯥꯏꯗꯨꯗ ꯀꯧꯁꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯛꯋꯥꯔꯗ ꯑꯣꯏꯅꯩ ꯀꯧꯅꯗꯦ ꯑꯃ ꯇꯧꯗꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯏꯁꯜꯂꯒꯅ ꯃꯁꯤ ꯍꯣꯃꯣ ꯆꯨꯔꯝꯒꯅꯤꯒ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯒꯨꯝꯕ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯁꯣꯛ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩ ꯏꯀꯥꯏꯖꯩ ꯀꯧꯗꯦ ꯁꯣꯇꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗꯨꯁꯨ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯤ ꯄꯨꯡ 5 ꯇꯥꯁꯜꯂꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤꯐꯁꯦ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯕꯤꯌꯔ ꯍꯅꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯗꯤ ꯀꯣꯏꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯍꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯅꯄꯣꯠꯇꯦꯕ ꯆꯩ ꯆꯥꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯍꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯆꯪꯉꯛꯀꯥꯟꯗ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ 2ꯃꯨꯛ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯛ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯡꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯁ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯔꯤꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯄꯤꯔꯛꯑꯦ ꯔꯦꯗ ꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯅꯠꯇꯦ ꯉꯥꯎꯖꯔꯤꯅꯦ ꯑꯩ ꯍꯔꯥꯎꯋꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯕꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗꯀꯣ ꯈꯟꯖꯩꯅꯦ ꯉꯥꯎꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯍꯤꯡꯗ ꯆꯠꯂꯦ ꯇꯨꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤda ꯈꯜꯂꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯛ ꯃꯇꯧꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯃꯤꯅꯤꯅ
hey yingondbu kain haitare obviously nongala kandadi akhoi employee khuding makta ma je loina hak tawlerame adu tapade moi salabi moi le baita siju makhalama adu imanabi lebanese thena matam da moi kut chokte khazaida khazai thena kan kiss to batawi ade korea gi khoi han senior dum yauri mokhoi de wari sana matam da mit da sum yenga khoi de confident oirimni kaina ga mit da yenga sum wari sana je tangkak shaurak pa yawi khoi mi mit ga yenga mi usitabni kan lawi korea na aduma ina makhan sum culture shock se seda manadi America chat president sum manadi me amla kan chinjak su khena namgani moi di sing chak su cha di hai baguette french ki bread burger cha doini as ai di haina roibo ai di kijaibo mi sing do kamain tawi hai bagi mahutta khena badu gi nungai badu as ai kem ta as hoi kem da khena dini ni horen je kana film ano bom yeng ba nungai bagi type ta hero ano bom yeng ba nungai bagi type ta hoi da experience ano bom tawrani exploring the unknown in nungai jabagi mahau je khoi da sum entertain taw jabagi adi je lai ta raga de khoine Instagram da reels ta tawri myam do khoi nom to nom chat pangam moi da habi mahut chat ke na sidi u bada is the shaving tawrage ai thawak kan hona rage the flight ticket lupa kya no the visa jna kamain tan ba no enjoy to thoke for example ai chathoke ai koi ge to ge habagi Rome da haitar soidana lakanin khale aduna piece of advice to everyone watching haitar agadi masai na haijaba excitement in the unknown je ai ngon da leicher ai se yamna ai nungai je anoba brother so ai hana brother bude isa hana khangjai mayam ujare haitar adu han thena matam da yamna ai di khangja da tar ga su yam nungai je na wai sana jari se ai di any oirak pa yai ai gi persona ama thamdabida brother je ai kanano ju khangdi kaino ju khangdi brother gi manung khangdi but oining bo ijaram jenu ai di tinara dongni haibe wakhalon lai mida yenga tinagi haiba adu nasadabida haitar adum bagi excitement am da laijabni na brother na ngausan na oram gera ababa oram gera fataba oram gera atai hati haijabna sadab oining ba magi kano possibilities mayam magi kano poput kano haitar magi possibilities mayam oining bo jesanu ai di brother ga tinabada nungaira ai di tinajarani ai di Canada salaga nungaira nungaijarani ai di life se hingbadan in life general perspective nungaijarani afataba tarasu nungaijani ayo mangdasu acho companies hai tai startup tawjarami adum publicly haijage ai fail oigi adusu nungai disu parama khalamne nungai ai yamna tamsan jawi haijaba tar adum bagi fear of the unknown se laitabida any possible outcomes mayam je consider tawdabida hai tar why not accept tawge daga khangda khadi khangani ga habe wakal laita ga di adum any condition pada ga kiroi nungai ni adum yam nungai ni hana khale world has so much left to explore adu daga yamna ngasai gi ihan han da part am da so ina panjagiba explore tawbiu makhan thengnabiu aiga manaba khak thengna matam da sadly nungai tabawani ayam khak panjage ego wangkhalakani ado bir wari se am nungai ri ko wari makha tar point aina mung bir da mu khangjaning base bir gi khoi gi sigi sailor.Immigration sai tar sigi one of the service am bir so sai de gi dum ban bi lai hai tar visa gi khoi ta na ba matam da sailor.Immigration sina ha ba tar fai ga fai na dum aina hotna bir kan da even mamang gi experience so 30 days da fang da visa da even 9 days da fang ba da gum ba gi experience ma am kha different type of visa ma am kha so high student visa ga ka gi adu gi matang da kirek elaborately habidi Manipur di visa haiba kanda habidi knowledge later base me awang kakni even ai bhogba pangna knowledge later haiba ta sigi matang kitang elaborately visa je kamai karamba mina karamba visa logani haiba na chingbudo adum tang haibiu hoi visa ge je country go na di adum chawrak pa general da di adum loina badi manarani adubu koi sei da yamna common noina khangjin bada kanaba amani ka haitar panjage aina panbasda khangai sing yengba da wat pa yaw ba taraga su akpigani ado akoina sei da main oina akoina focus tawjaba je student visa je lam amada khoi immigrant oina international student oina laiba matamda lamduda akoina lairibagi status haijaba tare akoigi immigrant amagi status se student oina laiba sibuna student visa se lam khara da yamna powerful oi for example Canada kind hariba country sing asida di kaimba student amana luhongaba oiba taragadi mahaki loinariba nataga loinaribi pa nataga nupi nabu student visa lawba taraga su nupa student visa law taraga su magi life partner do
khudakta open work permit spousal visa apply tawba yaba kaina mayam lei haibadi yamna strong adum oi adagi mahakna yumdagi ima ipa invite tawge ka hairaga su adum invite tawba yai yumna lakpiyu convocation lakpiyu adu tawbe da tawbiyu kaina sin student visa sigi matang su khoi tawjai aduga lam koi bagidi mayamna dum generally khangnariba tourist visa natraga visitor visa kaina hainariba se adum oire adudaga next most importantly ekoina su tawri se work visa haizaba tare thabak tawba matamda khoi status thabak tawge na chatkiba mi ama like tamba yade like tamge chatkiba mi ama full time thabak tawba yade part time budi yai part time di yai point to be noted say like tamba hayeng kano Canada the US like tamba loiraga hek loibaga visa status ekoin on doing study da chatkiba je work to on thoka doini adagi work ta lairaga laim tam thag har kano study da mu on ba adu myam am laigre hai tare asis na work visa oi adu daga ngasai radagi question to the yamna maru oina aina su panjaning ba Manipur da koidagi ngangjeri bengon dagi qualified whatever candidates much like in viewers not as yamna qualified or am lebirangani aduna if you're looking for countries like Canada gumba US gumba tai am yang matam da alag alag mai magi makhan mudi laigani dubu especially Canada gi da hai taragadi koina ngasai hangbi the jobs ki hai tar ko visa gi jobs ki matang lak matam da Canada da koina Canadian government approved tawraba natraga koigi sengaba employer direct gi koina phangbaje koigi job bank Canada adagi Indeed adagi LinkedIn sigumba website sigumba singsidagi haitare adum generally haitare any other koigi institute ama natraga moi company gi website tagi directly koina jobs apply dum tawba yai is like apply tawba yai koigi work visa se phangnanaba work visa se phangnanaba koina apply tawba yai koigi thabak sing ase for example panjaramada koina aina Canada da laiba Canadian citizen ama oire oi taragadi aina okay thabak ama aigi kanoda company start tawni company gi employer pame employees de kana government okay nang employer tawbodo swai gi mi sing se phangbri yengo employees sing sai de thiro natraga ani amana nang Canada gi mi law lemhoriba mi 10 lawdu ni pan amana kai de thijo adugi ayaba dudi koina pige adugi ayaba du kai kawi LMI kawi kaina makhan lai haitar sumaina authorize oiraba adi genuine oiba employer amadagi koina work permit kaje adi work permit haijabadi koi job offer letter je lowba ngamba taragadi akoina directly dum work permit dum chat pa yai koigi employer koigi qualified oiriba candidates in yang video mayam da and again adu khaki Canada ki natna anauba mawongi visa adi anauba mawong yam nauba dete but yamna di dum nauriba dum chinge khangna dabanina design je yam Europe ta gaju dum mayamna hainaba job seeking visa na amakhak lay thabak se tourist nataba work tawbagi nataba thabak thiba laksake haibagi visa amakhak lay thabak thiba laksake haibagi visa se koi lowba yai adudana koin if in case koin koi resume koi profile jam link in haiba taragadi koina job seeking visa je dum koi ga loina apply tawbi yai apply tawraga any country for example Portugal da Luxembourg da ataki Malta da Italy da France da Germany da adum work seeking visa je koin apply tawraga koina 6 months natraga 3 months 4 months pirakani pira manung da koina kaigum if in case koina job offer letter ma koi hands on koina kaigum directly employer ga wari sanadina aduda phangba ngamba taragadi right away on the spot I dum work permit apply to we are adu the work visa the without flag polling haibadi country di ma pan thok ta bida adum tawi yare and again certain countries sing the su haitare apart from US Canada the sum tongdabana the tongnai tourist oina chatlaga direct kaigum ada koina kaigum employers nga hainaraga haitare koi je if we are qualified enough directly koina kaigum resume thousand but approved tawta di makoi gi job offer letter na koina work permit apply tawwe adugi so koi dum tawjari haitana apart from that tourist ki haitar koiba khotpa adugu myam du so koina dum mating pangjari haitar yamna sigi matang sta have dar engon su
question amakak so on the arise or either we are talking about job seeking visa have a see matang so akoi seller immigrations in a mateng pangbiris and not only student katangda magi study abroad the study to budu katangna te visa katangna te one of the main services that you are providing in Manipur si kaino have matam sa koina job seek toba atopa countries in job seek toba is one of the main services ne hai tare bir gi sigi seller immigration sida ado bir akoi gi Manipur is the have the qualified more than qualified over youths mayam khakti lady hai tar adubu subham nongphom khangda na tauba mayam khak su yam lady hai tar sigu matam da miyoi amakhakna sigi job se atopa outside India the job seek tawning hai na khanba taragadi hai tar bir hoigi ste lako matam da hai tar kari no mana loiner kadori and what are the criteria requires to seek job abroad mapan gi hai taragadi hoi first point da koina chahi se yamna factor yamna chawi kaigno di lamma da immigrant na lamma da koina settle tawning bagi chang na koin chat ki hai taragadi sahi yamna yamak pa taragadi aduga disadvantages khara di laigani kaigno di thawak pu tawrabani country tin retirement benefits kari ka pi dawdini na sahi yam taragadi ma koina appreciate ti tawdi adu na chances khara neme apart from that chahi is a fix aina sahi 60 henbe ade 50 henbe ade haibe de haizeroige adu even for example Canada the studies like the machat padasu say kuntha da thau phakano like them visa reject obirak palai nifu manga da yarak pasu lai yankhai da yarak palai yankhai manga da yarak tab lai 60 da for example cut off the kashu lai badina te but mai amna pamna 20 to 29 we pr go apply to da sigi chahi kunde kuma pan box e kwai di prime time mai amna pamna all over the world sahi kunde kuma pan ji lanjo mi ma lak matam da yamna immigration na hai tare any immigration officer and immigration board that warmly accept owning was sigi chahi matang ji oi adun sigi matang do biraba and then again if you are qualified enough has in certain field hai tare for example akoina engineer owning hai tadi btech mtech kai kino adugi background khalo birapa or as low as 12 pass katang oi taraga in certain countries why not akoi gi expertise akoi gi skill lugi matung ina why don't we just give ourselves a second try adum yai class 12 khak loiraga adum akoina job seeking visa apply tawraga hai tare even as near as Dubai about dum chat pa yai and again akoiga job seeking visa khak natana akoiga there are so many employers that we are tying up with aduna employers sing juga direct adum tie up tawraga openly hai tare moina adum direct adum resume submit tawjaba ya akoi gi immigration gi manung da adum sigi through the gi direct interview pham ba ai khallaga di adum sigi adum work permit adum chale natraga di job seeking visa oya chale aduna criteria hai badi kashu laite as long as akoi gi fear of the unknown do laibidaba and then willingness to try out something new adu do laita agadi I guess that's the basic resume required adu gi resume basic hai taradi tauraje let's go let's try koi life the second choice and then further saigi other conversation the brother ga tanamina give there's so many corruptions sujik tawliba ma thi manung da hai tar world is a global village umkhak oirabani na why not adum sab ane hai tare koi dagi UK ne hele have ka hain the art and culture da kai da koi yamna rich over section amakak ni adu duna diversities na yamna hingalak matam da di koi individual spirit se individually koi na sap matam yam nungai ba mu khak lai as a maitai as a Manipuri koi na koi yon identity lai zabani na hai tare world sap matam da yamna leme koi je Indian have the zuka zukai de but maitai ni ga have the zu koi wari lai zabani na export over the kasu khan bi gano US da chatlaga moi ni hele have like we have koi story yam lai zabani na share to with mayam tagani US citizen mayam su tagani wari leiba kangu sine prithvi da pisa khai degi lanthum leiba lak pisa na ta bidai ta koi history lai zabani na adu dana basic resume di brother just come haija bata raha hai lak lao and then we'll all go on together from there adu daga apa pata da tana min na hai tare sina pani sina paro let's do it let's try it adu dum lai hai tare yamna nungai je bir have the bir na ngasi bhauba paikhat pi reiba thawak thoro mayam se have tare akhoi gi Manipur gi mayam sida it's a ray of hope have the sigumba gi have the akhoi mayam se tongan ba social stigma singna dagi tongan ba have the samaj ki amot pa singna have tare ko mana tangle toraga layer mas dagi have tapna sum chingthok pirak na bagi honna birak pa have tare amasung
anauba mayon amakakta puraknabagidamagta sinbirakpasigu mathabak thoramgise yamnasu harauze haiba tare akhoi potential de yengu matamda I am very sure beer yengbiro dagi akhoi youths myam sing potential de loinamak legineba yet still kadoge have matamsda akhoi potential de leizaba taragasu kadom da chatkadoino khangdabadu but you know beer na torch bearer haiba tare ko amaka paibiraga guide tawibasigidamaktasu thank you so much beer at the same time Sailor.Immigration se ai Instagram da su follow tawi mayam su follow tawbiyo haizage sigi matang se aina through Instagram sidagi aina some learn tok matam da ko one of the basic thing that I learned and one of the basic thing that I want to appreciate through my shows beer kaino have matam da khoigi angang amakakna AID paisa leijede even magi dream do yamna chawba taraga su paisa leitaba mana maram or kanda chatpangam gidaba mayam su lei adugi myth to haiba tare thugar kanda to anton ba katai digino scholarship pulobi bo hok loan bulobi ba gedugum ba guidance mayam kak tor kanda haibadi magi dream do kai handa bida abdi to anton ba sources mayam kak tagi dumaina tobira kanda Makong Shombiba, Adugumba institution, Amakaknesa. Thank you so much, Manipur. The need of an hour beer. Thank you once again. Do hoi marthana brother. Chumju am chumi brother na habi da hoi paisa je imbira viewer me am da ju hoi lai ba state ni isa maksu lai ri ado paisa je kidra kan da lakani thira kan da phangani haiba ja I wakhalon nam khak lai ado adum laigani paisa je naman ton da mi kam lai putte loan lo ba kiba mayam amsu lai ado loan je lo na bani ton ba ki ta ga di tong ba ki bam thoi tong ba ki da ta ga di ton ba ki ru no hai ta anai tham ja ga hai ta ton ba je dum ton ai nga ta ne hai ta Narendra Modi bu pisa to langani hai ta aduna ka hu ta ka to mante tolo talo tongo saina dum ai hai ni hai ta ton ba kisu kai de tan ba kisu kai de tong ba ko la ka dam ni aduna ton ba kisu kai de loan lo ba da ni if any financial sources like matam da adum ID chalhaninge adum to honinge and then thank you so much brother sumaina I tanjak han pi ba jai ta I di kesu kam to bo budin cha de cham cham ba sum start ma sam kan de mateng pang ya the brother gi I just appreciate we was I really thank you for that ado show solution ring is a beer akoi gi Sailor.Immigration gi mag gi keno manung se have the interiors ai tar ai budi uzare ko ngasai dai ko chat chala ngasai dai mi ngem to boy gi viewers mayam se su yam na yeding ngam kan hai tar service provide taw mayam khak sumas ai digi for an hour koi guidance hanar ga ler bani adu kamai na tawri bono khole bono through my lens justify am tang tong zage right now koi na hosik fami ba mafam sina koi gi public speaking area ne se fam is like koi Manipur da laina ba normal studio mo khak tagi hena lighting dai kai lagi amna se hai tar koi na how I mascom da tam ko tongan tor mo khagi lighting system ga je se was ne apply or matter I don't know where do you get this oh yeah man ngai se to hong ni lu hai ta yeah ik shu kai de yam se fa se hai tar use of different warm and tongan ba light ki tone me am ba sina ba se ado beer yaraga di turam tang to view yes ado beer somna kan gisna kari ui de or sige je this launch so ya de ko je some casual talk hai ta casual talk some speaking English ko mo pham comfort space ta adum kai tori ke kan some kai students ma ta joi sana an madu ki ta yam na ngai don kha ko na khale du na du di mong da dum ko na sige kan pham na chen ja na no comfortable ro na ba anh tàu cũng sạt rồi này em speed rất tàu sạt rồi nó tàu ngạt cảm là so natural lôi này tại color scheme cái gì em là personal manage tàu mà là em là cool and calming ngồi vào một color mấy em là khẩn tàu em là cái gì the next khối này em là canteen có khối city gì khối canteen mà cha mà hay tại vì là ham the oratory academy là phải ham để tự cái xong tàu cái này sẽ đó sạt rồi nó xong mình xem thì sao khai kết là giờ cái xong support cái cái thầm mà cái mới xong refresh những cái đặt chúng ta cũng thầm mà này cái đa cái lấy ra thì mới đừng lâu là cái sao cái học sinh rồi so part of honesty training program hay tại được cái sao cái quân đội thầm được giáo được biết thì giáo cái gì mà mình sạt cho nó giảm mới thích right and song mình ta hay bị anh mình sẽ quen bấm lọc xem song cái sao hay bị
loyal lima ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯕ꯭ꯔꯣꯗꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯧꯖꯒꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯦꯂꯔ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯝꯂꯞꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯂꯔ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯆꯪꯉꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦꯕ ꯗꯦꯍꯔꯥꯗꯨꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗ ꯁꯦꯂꯔ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯆꯪꯉꯛꯄꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯣꯗꯇ ꯇꯝꯕꯩ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯦꯗꯤꯌꯝ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯉꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯥꯔꯕꯤꯔ ꯑꯗꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯥꯔꯕꯤꯔꯅꯁꯨ ꯑꯗꯩ ꯏꯊꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯧꯗꯕꯤꯗ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯑꯃꯗꯧꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯒ ꯁꯤꯗ ꯁꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯗ ꯑꯐꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯈꯔ ꯍꯣꯡꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯪꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏ ꯇꯥꯛꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯩ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯁꯣꯝꯒꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯁꯣꯝꯒꯤꯁꯨ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯇꯥꯖꯒꯦ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤ ꯁꯦꯂꯔ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯤꯝ ꯑꯆꯤꯞ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯖꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯕ꯭ꯔꯣꯗꯇ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯊꯥꯖꯕꯗꯣ ꯂꯩꯔꯨꯗꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯂꯔ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟꯗ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯁꯥꯗ ꯀꯟꯅ ꯊꯥꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯥꯕꯤꯔꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯣ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯀꯥꯎꯖꯔꯣꯏ ꯗꯥꯕꯤꯔ Thank you so much. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯥꯁꯨ ꯊꯛꯄꯤꯔꯦꯀꯣ ꯀꯦꯟꯇꯤꯟꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯝꯒꯦ Thank you so much ꯑꯅꯤꯕꯨ once again. ꯕꯤꯔ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯖꯦ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯒꯤꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯕꯤꯔ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯆꯪꯉꯛꯄꯒ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯁꯦ ꯆꯪꯉꯛꯄꯒ ꯁꯨꯝ ꯔꯤꯁꯦꯞꯁꯟ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯀꯅꯥ ꯂꯥꯛꯏꯅꯣ ꯀꯅꯥ ꯂꯥꯛꯁꯤꯅꯣ ꯁꯨꯝ ꯍꯪꯐꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯔꯤꯁꯦꯞꯁꯟꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯔꯤꯁꯦꯞꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝ ꯀꯣꯖꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯝꯐꯣꯔꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯀꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯤꯄꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯖꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯐꯖꯩ simple and beautiful ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯁꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯕꯣꯔꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯕꯣꯔꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯔꯥꯏꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯥꯝꯒꯦꯔꯥ ꯄꯥꯝꯒꯦꯔꯥ ꯐꯥꯔ ꯀꯂꯝ ꯂꯤꯁ ꯂꯣꯏ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯂꯝ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯝꯖꯕ ꯉꯥ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ나 ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯕꯔꯗ ꯏꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯦꯠꯆꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨꯗꯤ ꯐꯨꯜ ꯇꯥꯏꯝꯒꯤ ꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯇꯥꯏꯝꯁꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯡꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯔꯥꯏꯇꯔꯁꯤꯡ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯕꯤꯕꯗ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯦꯛꯀꯠꯆꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯖꯁ ꯂꯣꯟꯒꯨꯝꯕ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯌꯥꯎꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯂꯣꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯇꯥꯕꯨꯒꯤ ꯖꯥꯠꯇ ꯂꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯣꯟ ꯂꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯃꯈꯛ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯅꯕ ꯂꯣꯟꯁꯦ ꯐꯪꯉꯣꯏꯗ ꯑꯣꯏ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯅꯤ ꯁꯤꯕꯨ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯍꯥꯎꯁꯤꯡ ꯂꯣꯟ ꯂꯧꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯁꯤꯅꯗꯤ ꯂꯣꯟ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯂꯣꯟ ꯂꯧꯕꯗ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯣꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯁꯦ ꯄꯣꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯕꯣꯔꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯣꯏꯅꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯝ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯣꯞ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯪꯉꯤꯁꯤꯅ ꯀꯗꯣꯝꯗ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯃꯊꯪꯁꯦ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯔꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯦꯕꯜ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯑꯗꯩ ꯀꯣꯟꯐꯔꯦꯟꯁꯇ ꯁꯨꯝ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗ ꯁꯨꯝ ꯈꯪꯅꯅꯕꯅ ꯁꯨꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯇꯧꯖꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯀꯣꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯁꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯁꯨꯝ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁ ꯗꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯠ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯅꯩ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯅꯩ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯉꯁꯤꯈꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯐꯦꯁꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯖꯤꯠ ꯀꯧꯕ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯉꯁꯤꯈꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯇꯩꯅ ꯋꯤꯛ ꯑꯣꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯠꯀꯗꯧꯔꯕ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯆꯠꯀꯗꯧꯔꯕ ꯁ꯭ꯋꯤꯖꯔꯂꯦꯟ ꯆꯠꯀꯗꯧꯔꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯦꯅꯥꯗꯥꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯃꯅꯤꯇꯣꯕꯥꯗꯒ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯕ ꯐꯦꯂꯣꯁꯤꯞꯀ ꯐꯪꯉꯒ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ linguistic skills ꯍꯥꯏꯅ improve ꯇꯧꯅꯕ discussionꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ room ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯣ ꯖꯤꯠ ꯐꯥꯔꯁ ꯇꯥꯏꯝꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯐꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯂꯤ ꯑꯣꯏ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯇꯩꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯐ꯭ꯂꯣ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯆꯠꯂꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯑꯦꯟꯗꯦꯚꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯕꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯂꯛꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯏꯟꯁꯇꯥꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯎꯖꯔꯦ and I have listened to all your success story ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ Impact TVꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ wholeheartedly a big congratulations to all of you and tung tarakpa future-ꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯁꯨ ꯖꯔꯅꯤꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ Impact TVꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ wish ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯖꯔꯝꯃꯤ Thank you so much ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯁꯤꯕꯤꯌꯨ ꯃꯊꯪꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ unconventional ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯚꯤꯌꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯎꯌꯦꯡꯉꯦ ꯏꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯨꯝ ꯐꯨꯗꯁꯦ ꯐꯨꯗꯀ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯣꯁꯟꯁꯀ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯤꯂꯦꯠ ꯏꯟꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯒ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯩ ꯊꯣꯡꯅꯥꯎ ꯑꯃ ꯂꯣꯟꯁꯤꯟꯖꯒꯦ ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯖꯤꯝ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯩ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯕ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ for the sake of healthy ꯑꯣꯏꯅꯅꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ just impress ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯃ ꯆꯠꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯖꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥ ꯐꯔꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯨꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯋꯥꯈꯜ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯕꯤꯌꯣꯟ ꯍꯦꯜꯊ ꯕꯣꯗꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯗꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯕꯦꯁ ꯑꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯃꯁꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯔꯒ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯗꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯅꯣꯛꯆꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ so we have set up a small kitchen in our academy ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯕꯥꯔꯕꯤꯀ꯭ꯌꯨꯗ ꯈꯔ ꯆꯣꯞꯆꯔꯦ any success story IELTS pass tꯧꯕ ꯑꯗꯩ ꯁ꯭ꯋꯤꯠꯖꯔꯂꯦꯟ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯕ visa success story any success stories we celebrate with food foodꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ prime celebration-ꯒꯤ icon ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ anything ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ happy moment ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯨꯝꯁꯦ and ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ part time job ꯇꯧꯔꯒ 2 lakhs ꯑꯗꯒꯤ 3 lakhs 4 lakhs per month ꯆꯥꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯅꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯨꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ deep rooted ꯑꯣꯏ any success ꯋꯥꯔꯀꯥꯟꯗꯁꯨ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯦ so it has both sides of the emotions ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯨꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ conversation before this being as Havadi cooking is one of the most essential quality to acquire. Yes. Thank you so much for reminding me. Adugi potse yamna sumar oi ada Canada da akhoi staple food da akhoi gi generalize kore ba akhoi gi chak khai tarane general oina si yaw da ya de kan khanari ba chak se adadi amuk tangakpa adagi for example cooker ga je khoi nokpodi ma'am nokna bi hai tar india macha sina Canada chapda cooker ga pur chanai je cooker ga je lai ge phang da hai da chana da ni cha khong kan tau dam ni moi di marinate tauba adagi oven da adugumba oina yamna tauna bani na frying pan am da chak khong di adam ni na adugumba na khoi gi chak thongba adagi sana chaja ba hai ta isan thongja ba je sisna economically su yamna sustainable oi McDonald's gi Starbucks gi chum cha lai ta ga di part time da khoi na phangjari ba hai ta khoi na part time da gi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯪꯖꯔꯤꯕ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯆꯥꯕꯗ ꯂꯣꯏ ꯂꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯖꯁ ꯃꯤꯜ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗ $15 $18 $20 ꯂꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯕꯦꯁꯇꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤꯡꯁꯦ is economically yamna sustainable oiba hygiene badus kana but makes you happy as well adu keeps your pocket thick haita pocket to gisu tham sat kidana ba si best oi haita adu ki angang training program unconventional training haita happy training macha ma sak thongmina bagi ya no ai haita si corners is na tra happy moment me apatang mata kan da have this educational corner ma ka mane and behind me ko is the games ko masana ma ka mayam ga sanamina na TV macha ma haita toina sanabadi ngamdare yes issue be mathang sidi classroom da yeng se I is excited oi haita classroom se koi gi success story haita class student amus la rosana son lao ai ma thana haija bata siju koi gi satrana koi gi Canada gi visa phange na haibadagi mana yamna nungsina ekpiram can I name ne I is wa sing countries right now my graffiti gi da eksa ge tau jabani sina piece of memory piece of memory this is our general classroom classroom je general and amba country se hoi dum mix le just Canada khaki kashu oidre
UK gi yaure Switzerland yaure the Europe Malta gi yaure South Korea gi yaure ado dum club mix oi hai tare UK gi so how secure in the classrooms sigi batch sigi when the entire student kan tani wedini ko sigi student atan oi sigi batch sigi when di ado sai koina aham first prior interview tawring ada sum moise thing in a satoki bang mani ka ai hora du moi khara ga hai ta round about hoji koina online the khara ga offline the khara ga mi adum sumaina hai ta chorak pama tawjari dum long term gi oina journey gi sabina bnina classroom size gi dum narrow oi yamna hadi sigi decision je amna khanglo lo ba da long term gi decision oi bnina sometimes khang sang si decision lo ja duna adum enjoy to minari classroom je dum makhan hai ta country je mandam nina yamasu nostalgic oi haidi after some time moi sing je thengna ningo matam da thengna ba ya banati amana South Korea da amana UK da amana jamana ai gina kanda phambiri ba hai ta inau hai ta ne maja kai academy ji hai masa khajau ne jo hai ne maje Switzerland ma rom chakhi dore ne makhan manja tor ne sum ba memories me amna build tor ga sum laimina pania yamna nungsi hai ta ade last ba me moi je grace moi je loan education loan ga phange moi je Canada chatui ni angang ni okay nupi oi ja ta ra ga su adi masana parents depend tor roi typical Manipur gi nupi hai ta min da depend tor ko padum natre moi je dum depend tor roi loan lower san singjarage pur san singjarage ka hai ba kangu yamna independent young women ni aduna moi da gi inspiration ai samok yam lori hai ta khana ai na dum tor so moi gi footstep ta in mangam bai da re natra ado bir behind us akoina ubase tuan country sing gi koi gi magi keno me am ka time zone me am ka ui hai ta time zone je why do you have to put this one up time zone je basically atai mayam thong ga da ne khoi je country manga khak nam ne hai tare makhan je hana South Korea gum je yauram de acham basic akoina sum uhaning ba je sometimes akoi gi realistically high matam da akoi gi Canada da sum lai gi angang sing sum wari sana bu kan da keep in mind moi gi ada pung kya ta ra gi ka akoi class matam da moi de phone to san ya de moi tum mi bni na ahing moi bni na adugum ba gi su basic line na tab da su sometimes it inspires us I guess koi da inspiration na ma ju phang different time zone da study to ba adagi sometimes hojik se prithvi je flat ne ha kangu zum lai rim ne ba adun flat theory adai da sigumba koi gi time zone ji ur kan da koi je globally exposure je possible or it's a possibility ka har kan sum exploration gi spirit se alive oina thamna ba gi da mukta ai gi oina di dumaina tawjabane satra koi gi aina thamjabane do satra sin thawai yaw budagi tini ka ni satra yauri sigi battery to insin ba gari je sugi sian da ba hai tare ne gari hek battery lo ga battery sin jab kangur yauri it's just I guess adugi aspiration do yamna hinghal laga thambi ba dumaina dum oi adugi da makta ne thamjari je hai tare somda khoi gi sister ma khak sle hai tare like aina Instagram yeng za matam sister gi success story ma am khak su dum uzai hai tare do han bada ina khangjaning is sister gi ming ga leifam ga so hana hai biu and then main question kari marangi sailor.Immigration se choose to be no ha bada and sa hai biu aigi mingna tini thangjam kawe ai hoji ai yumdi na haru mai lai kai ni aina sailor.Immigration choose to jari se ai se han da yi su abroad chatning bagi dum wish lai jai adu aina swaida kaya thiba phangdaba context su kaya to bangam daba adagi aigi friend amagi through sida khangak bagi join to jarak pani adu hojik pudi yam hare ai hojik masters to dora bani na in preparation in process ta lere aduga success so ani sum khanjai adu sigi sailor.Immigration se join to rakpade hai tare ka tini da ke hani kari kana ba phang re hai tare ka adu hasik pau bada sailor.Immigration na guidance bi rakpa sida hai tare kari benefit oi gre kari achieve to gre have adu matam so hai bi okay so hana id see process game khamamde if I want to study abroad I came khamamde do jigda beriga tana bada dum process step by step like khang e hana IELTS changani mathangda ai university da thajin ba question ba ado ai huji ki success ha ga dai IELTS se huji crack to chare 7.5 band da ado huji ai reputed universities da ai profile se thajin ba haure ado ga response phajana dum la ba haure
ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯇꯤꯅꯤꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦꯁꯄꯤꯔꯦꯟꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤ ꯉꯁꯤꯗ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯇꯤꯅꯤꯒꯤ ꯅꯥꯀꯟꯗꯁꯨ ꯐꯝꯕꯤꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯔꯦ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯞ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌally ꯇꯨ ꯌꯨ ꯇꯤꯅꯤ ꯍꯌꯦꯡꯋꯥꯏ ꯑꯥꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯤꯅꯤꯅ ꯑꯥꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯒꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯇꯤꯅꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕ ꯀꯌా ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯕꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯅ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯄꯨꯛꯃꯦꯟ ꯄꯥꯎꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯐꯪꯂꯣꯏꯗꯧꯔꯤ ꯏꯐ ꯆꯥꯟꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯑꯦꯄꯤꯁꯣꯗꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯔꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯗꯤꯄꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣꯟꯚꯔꯁꯦꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯨ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯐꯣꯔ ꯌꯣꯔ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯤꯔ ꯇꯧꯔꯨ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯪꯒꯔ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯈꯨꯗꯥꯡ ꯄꯥꯏꯗꯅ ꯈꯣꯡ ꯄꯥꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯈꯨꯠ ꯄꯥꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯤꯡꯈꯠꯄꯤꯗꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯆꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯠ ꯐꯦꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯎꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯖꯥꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯕꯤꯔꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯤꯔꯛꯄꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯒ꯭ꯔꯥꯁꯔꯨꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯩ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯣꯜ ꯍꯥꯔꯇꯦꯗꯂꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯁꯦ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ Thank you so much Impact TV su Sailor.Immigration की साइट तगी थागत पा सुमाइना मणिपुरदरी होय नौबो होइना आई हाइजगे नौबो होइना हाना अतोप्पा लैबिरम गसु यागनी अदि तागसु अनौबगी माइगोन हाइन सांग मतमदा सुमाइना Impact TV ना अखोइगी वारी सिंग अखोइगी पियाबसु चावरबसु सक्सेस स्टोरी मचा सिंग असे शेयर तौननबगी प्लेटफॉर्म अमखक Impact TV ना खुदोंग साबिबी बजे अखोइगी साइट तगी सु यामना थागत पा इकाई खोनबा नोलुकपा उच्चरी अमसुंग Impact TV सु मणिपुरदा मणिपुरदा नतना हाइतारे मालेमगी थाकता यामना फावबा यामना सखंगनबा मयामना ट्रस्टेड ओइबा न्यूज़ फॉर्म अमखक ओइबियो हाइना अखोइगी साइट तगी सु थौनी जगे अमसुंग विश पिजगे थैंक यू सो मच बीर ngasi gi oina di Impact TV na paringna na sindokchari ba khangminashi manipur gi thawra matang swais da loishere matangi episode ta anoba personality amaga lorena anoba wari watai kaya pudna Impact khangminashi manipur hanjarake Impact TV bu mijing ta dun lebi